Kadirli dostlar, selamlov sözü Tataristan'ın xalq artisti Musa Jalil premiyasi laureatı Gulzada Safiullinaga berilir. Gulzada hanım, sahnege rahim etiniz. Assalamu alaikum, hürmetli milletvekilerim, hürmetli okuyucular, hürmetli okuyucular. Bugün biz Aşutan Tanrı'nda söz var arkadaşlar. Biz bugün bir zor, bir mühim meclisке жиылдык. Birleşүү, bu bizden Tatar'ın birleşүүü, dostlaşığı, tabi da bu bizden büyük şahsımız Tatar halkının Musa Jalil hem İlham Shakirov'a, onların irtege tuğan günleri biz indi oldanarak hazırlandık. Allah'a şükürler bugün biz şu Tatar'ın bir kere bu derge jıyıldık. Allah'ın bir gözler şükür. Çünkü bu bizden millet için bir zor baylık. Yani biz bunu anlap da bitire anlıyoruz. Nindi zor baylık bu. Çünkü onlar bulmasa, onlar bulmadan bulsa, belki bizden Tatar halkı bunun ülkede, bizden devletçiliğimizde de saklap kala olmadan bulur idi. Belki biz özümüzde köklerimizni kiyip, min Tatar deyip eyti aldığım bulur idi. 11 kişi Musa Jalil, Büyük Vatan Savaşı'nda 11 kişinin başlarının giletininde şobalar. Var elbette türlü fikirler, başka fikirlemçiler de var. Ama lakin onun batır, heroy, kahraman bulun rastladılar. Rastladılar, biz yine bizim Tatar kişilerine değil, onların kahraman bulunların Konstantin Simonov, Rus yazmışısı, o barıp Andrei Timmermans bilen şaşıp, Andrei Timmermans o Musa Jalil bilen bir kamerada oturgan kişi. Hem onun bilen söyleşip, onun bilen görüşüp, onu izlep tapıp, Belgiye kişisi, o da birge oturgan. Hem Andrei Timmermans'ın sözlerin Musa Jalil turunda ayta, o şunday nık kişiydi, şunday tınış kişiydi. Hem o tınış buldu, o ulesin bildi. Şimdi onlarla hükümge onların başların kisesini bildi. Ama lakin o şunday tınış buldu. Benim şu kadar ona hürmetim zor, şunday o büyük kişi deyip naşmetip etip kaldırgan. Hem Musa Jalil ona özünün mavi defterini tapşıran, onları özünün dualığına işine salıp, dua kitabının işine salıp basın kitap jiberer. Hem o kitap yaşırınıp, onları koytkançı bir evide onu saklıyorlar. Yaşırınıp, o kitabını saklıyorlar. Hem onu tuğan iline ildik tapşırar. Nasıl Timmermans bizge getirip tapşırar bizim Tataristan'a. Şu kitap bizimden ondan sonra bizden yazışımız Rafael Mustafin bara Germanya'ya bara bunlar türmelerine bara ispatlıyorlar. Eğer de o Tatar kişisine büyüklüğünü, heroyluğunu ispatlar için 50 nişe başka, 10 başka, 100 başka büyügerek olurlar gerek. Şuna göre bu indi ispatlandı. Hem bütün dünya küleminde tanıldı. Hem ona Euro ismini de verdiler, hem Lenin ordeni de verdiler. Bu birden bir şahıs Lenin ordenine hem Euro ismine layık bulgan. Biz bugün şu batırlarımızla, hem de bugün İlham Shakirov olması. Onlar ikisi bir günlük tuğanlar. Onlar ikisi bir günlük. Ben son yıllarda buna bildim. Bir günlük tuğanların şuna göre şak kattım. Gerek değil. İki büyük şahıs, Tatar halkının iki büyük şahısı bir günlük tuğanlar. 15. fevralda. Cemaat bu bize uylandırga büyük narseler
бар мында. Чөнки Илһам Шакиров bütün Tatarны birleştirген şahıs. Min Илһам абый белән берничә ел эшләдем. Шуңа күрә бик яхшы беләм аның кем икәнен. Һәм ул бер генә сүз белән әйтә иде. Бер генә сүз белән хатлар язалар. Biz туган җирне сагынабыз. Biz ачлык елларында киттек туган җирдән, ватаннан. Biz сагынабыз. Сагынсак biz кайтыгыз. Бер генә сүз. Ул үгетләмәде, ул сөйләмәде, bizim Tatarның батырлыгы турында да сөйләмәде, әмма ул менә бер сүзе белән әйтте һәм үзенең эше белән. Biz аның белән bütün авылларны, шәһәрләрне татар яшәгән, сазлыклар булган, теге машина белән кире алмаган, атлар белән кире торган, шундый җирләрдә йөргә, Сибир сазлыкларына хәтле барып җиттек. Ул безнең шундый шәхсебез иде. Ул бер сүз белән әйтте. Муса Җәлил инде үзенең үлеме белән bizning Tatar халкының büyük халык икәнен расладылар үзләренең үлемнәре белән алар. Шуңа күрә без бүген менә моннан берничә бер 10 көнлек игълан иттек. Муса Җәлил һәм Илһам Шакировның атналыгын һәм бер төркем безнең шәхесләребез җыелыштык һәм аны атналык итеп игълан итәргә. Без башта уйлаган идек туган көннәрен генә. Аннан соң атналык итеп игълан иттек һәм бу атналык менә хәзер дәвам итә. Төрле җирләрдә төрле чаралар, bütün җирләрдә, бу bütün дөнья күләмендә бара бу чаралар. Bütün дөнья күләмендә. Мәктәпләрдә дә, мәдәният сарайларында да, бу балалар бакчаларында да, гаиләләрдә дә, фольклор коллективларында да, башка милләтләр, татарларда гына түгел, башка милләтләр арасында да. Менә әле күптән түгел генә Крымнан bizga xabar berdilar. Yaraq Künçıgış'tan, Sibir'den, Ural'dan, hem Amerika'dan, hatta Avrupa illerinden haberler indi geldi. Onlar da İlham Şakirov bilen Musa Jalil'nin tuğan günün bayram iteler, atnalıkını bayram iteler. Hem jırların tınlıylar, onların şiirlerini okuylar, onların turmuş yılı turunda sililer. Eğer de biz bugün şu turda söylemesek, biz onların iske olmasak, demek bizim hatırımız yoğalır idi. Hatır o biz diyen söz. Bizim millet, Tatar, millet, tilimiz diyen söz. O bizim milletimiz diyen söz, o bizim vatanımız diyen söz. Çünkü vatan bir. Nindi selerde, nindi zamanlar gitse de, nindi siyaset bulsa da, barıdır, vatan bir. Biz şuşu vatan sağında durmuşlar. Bugün o zamanda onlar sakladılar vatanını, hazırki zamanda biz şuşu vatan sağında durmuşlar. Şuna göre cemaat maturitet eyleriz, ülkeri, onlara bağışlar zırlarımızı, şiirlerimizi başkarık. İnşallah bizim millet yaşarga tiyir, bizim dilimiz yaşarga tiyir, bizim dinimiz de yaşarga tiyir, ırım adetlerimizde biz büyük kalıp. Min üzümün kliplerime okudum, belki onları sonra onları ciğerini söyleyeyim. Onlar bizler, biz Tatarlar diyen filmini alıp bildim, hem eğitim Türkiye dolası, çünkü minelim, benim şimdi nasıl bilgisi bilemem dedim. Sonra Ölümünde yankırar jır bulup dil şahir. Bizning için anın ismi de jırga evrildi. Respublikamız şiklerin ötüp bütün dünyaya yankırır. Hürmetli tamaşaçılar, sizin iltibarınızga Şihabeddin Merjani ismindeki 2. Tatar Gimnaziyası okuşuları tarafından patriot şair Musa Jalil'nin turmuş hem sürülmez icadına bağışlanan edebi müzikal kompozisiya takdim ederiz. Kompozisiyanın avtoru hem balalar türkümünün yetekçisi Fattahova Dilere Rişat kızı. Kanatlarının yalvarı
Күңелләрнең шатлыгыннан туа безнең җыр. Җиңгән саен үскән тойгыларның Ташкыныннан туа безнең җыр. Муса Җәлил. Бу исемне телгә алуга күз алдына ниндидер гадәттән тыш кеше килгәндәй була. Ул ялкынлы шигырьләр язган шагыйрь дә, курку белмәс иленең азатлыгы өчен көрәшче дә, үлемен батырларча каршы алган каһарман да. Муса Җәлил 1906 елда Оренбур өлкәсе Мустафа авылы. Бакчага барырга 15 минут калган. Сикирип турдум.
Yaşav bizniki. İşte biz җитез, җиңел сөякле, көрәштә батыр, урыкмас йөрәкле. Безгә хас түгел, елау сыкрану, авырлык туса, нәфс сыкрану. Безгә хас түгел, эштә авырыну. Безнең йөрәккә ят ул салкынлык, безгә хас ялкын, дәрт һәм кыюлык. Безгә бик читен дәртле бөюлык. Сөйсәк инде без, янып сөйбез. Яшәү һәм сөю тәмен беләбез. Тормыш кул бирә безгә, яшьләргә. Телибез инде тәмләп яшәргә. 1925 елда Муса җәйнең беренче Барабыз исемле китабы чыга. Рәхмәт. Ә 1931 елда ул Мәскәү университетының әдәбият факультетін тәмамлый. 1999 елда Муса җәйнең Татарстан язучылар берлегенең җитәкчесе итеп сайлана. Шул ук вакытта ул Татар дәүләт опера һәм балет театрының әдәби репертуар бүлеге мөдире булып та эшли. Сугышка кадәрге елларда шагыйрь бик күп шигырьләр, җырлар, шулай ук хатта шушы поэмасы 6 яшь Илдар исемле опера либреттоларын яза. Чарующие мелодии оперы «Алтын Чач» композитора Назиба Юганова. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Кабатлап, лашын йөрәгенең изге антын сөйгән халкына, автоматын асты аркасына һәм атланды акузатына. Егет үткән елда сафлар сынды, туплар алды, танклар батылды. Кайдан алды егет мондый көчне? Кайдан алды мондый ялкынны? Байрак итеп илгә турылыкны, утны суны кичте бу егет. Автоматы түгел, аты түгел, анты белән көчле бу егет. Şaş
boyu belki yardım bulmaz. Haber bulmaz benim durumda. Ufrak kümer baspan izlerimine ulen üsel gitken durumda. Düşlerine belki kara giyip ayrı başka birleştiririz. Yıllar yuvar üzün yüreğimden seni sındır Gülem sima şiksiz ağır bulur, yalaktırır seni bu kütü. Direk üstü bulur köngülüne ol yok diyen oyuna bir kütü. Benim işin belki var nerseden, kıybat bulan seyir kisinden mahrum bulur bir gün kütmegende. Ben şıgar mı senin isinden? Güveş kızım, yolu ural bulur. Sen küt behirem üzme ümitinle. Uttan sudan isem olup kaytır, mehabetin seygen yiğitinle. Düşmançı başında kalıp, ağır yaralanmak elde, Musa Celil, faşistler koluna esirlik elde. Şeşlerimni kumib taşlar için yifek gibi parlar gidirdi. Sizning izler buy sızılıp kalgan jirşıklar tulu mangayım. Şul izlerden aksın diligizme yaşligimning alsu damlarım. Gelen sizge. Min yaşlikni eng ko'rikli shirda qabisi, eng baxtli ilni tuzugandagi qaynar terim etib og'izdi. Şair esirlikte de kürüşünü tuttu. Samuraq Celil'ni Berlin'dağı muhabbet türbesinde.
Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йығылган арып дисәләр, син ышанма бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган антым чакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы арып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Илдән киттем илһам синең өчен, автоматым асып аркама. Илемне һәм сине алмаштырга җирдә миңа тагын ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. Туфрак күмәрдәнне күмә алмас, ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем диеп әйтеп буламы соң, җиңеп алган мондый үлемне. Үлем язасы тыртырганда да, шагыйрь туган ягына, халкына тирән мәхәббәте белән сугарылган, фашистларга көчле нәфрәтен белдергән шигырьләрне язудан туктамый. Аларны үзе ясаган кечкенә дәфтәрләргә теркәп бара. Җәлилнең әсирлектә язган шигырьләре бөтен дөньяга билгеле. Күз яшьләрем кипкән. Улда көчем беткән. Куй йөрәгем, янма артык. Җитәр инде. Бөтенләйгә беткән инде хәзер күз яшьләрем. Бөтенләйгә беткән инде тирә-янда иптәшләрем. Ышанычсыз өмет белән көнем шулай үтәр инде. Бик күп яңгыр, калды йөрәк. Җитәр инде. İsen misiniz? Musa abi. Musa abi vadigine endişkelerine haşeklenmeliyiz. Sizge şulay endişesin kile. İsen misiniz Musa abi? Oysa biraz mirek ya, biraz da sadece değil, müracaat eten.
Sen misiniz Musa Celil? Belki siz. Umarım familyasına iyileşkensizdir. Celil ikenliğinizde komanda bildirge dilemişsizdir. İster misiniz? Musa Gumerov. Sizga ne kerak? Nihayetindesiniz. Sağ mısınız Musa abi? Musa Celil. Musa Gumerov. Siz kim? İsmimden atasam da bilmezsiniz. Men sizga tanıştırdım. Eğer de özümle şahit deyip tanıştırsanız eylemez. Şair. Şahir büyüksüz. Belki minun sizge layık tatı bildirmem. Şahir diyen izgi isimli yırtır için siz bulurga kerektir o. Komplimentlarını hatun kızlarga aytadilar. Siz kim? Gafı ediniz. Min şiirler yazan. Yazganların basılar. Sizga ne kerak? Şiirler yazışı. Min siz nizlep kildim. Oylan. Ozandan. Kazandan. Ozandan. Kazandan? Tuğan iyiden. Sizga mindan ne kerak? Şükürlenme biz Musa abi. Musa Celil. Musa Gumerov. Nega ne hoş kerdiga? Nima o'lim qarorosh qaralgan? Siz shikayat yapışı. Tezroq so'rovingizni aytingiz. Mening vaqtim sanoqli. Ham umuman sizindan nechik kira oldik? Sizni kim jibadi? Kıyalım, kıralmagan, jiri yok. Xiyol. Mine sizin yanınızda kıyalım alıp geldi. Men sizni kıyalımda tirildim. Biz kişiler kıyalda dünyada bulmaganlar bilen de işraşa alalım deyip. Demak, Sizni bilen söyleşekse. Sizge birisi sınavların bek köp. Mena bu sınavlarga cevap so'ragach. men de o shi'rlarimda hech qanday xiyol bilan tug'an deb borib qaytar edim. Demak, siz kelajakdan kelgan bo'lasiz. Sizning ishingiz kelajak, benim işim hozirgi zaman. Yildan yilga bor kechiramangiz. Tag'in sirasiz. Men kim unda? Belki boshqa informatsiya Ansini bilaman. bilasiz. Tug'an elimning kelajagini bilmasam, meni unda o'lim jazosini hukm etmaslar edi. Elimning kelajagini ishonolmay. Qizg'anish, tug'an elimda kim bo'lishimni bilmayman. Aytingiz, men kim unda? Shoir ham giroy. Ochiqroq aytingiz. Lenin premiyasi laureati Musa Celil ham Sovetlar Soyuzi giroyi Musa Celilov.